ngomba gukompleta kanu gato nataka kukompleteka kitu kadogo ariko kadasanzwe ku buzima bw'umuntu wese ari ngaho, lakini sio ka kawaida kwa maisha ya mtu wote. kugira ngo saa 6:30 ndakureka urugende, ili saa 6:30 ni kuachie uende, ugende wamamaza ubukuru bw'Imana uzi. uende unatangaza ukubwa wa Mungu mwenyewe. Ni bande biteguriye kwakira ivyo Imana igomba gutanga? Wanani wanajiandaa kupokea vile Mungu anataka Kiretse ko Imana kutoa? yamaye prophecy kurujya mu mama, Kutoa tu kama Mungu alipatia profesi kwa ule mama. nabandi za kuvugishwa kwa Imana inyemereye, Na wengine tatabilia Mungu akinikubalia. Imana inyemereye, Mungu akinikubalia. cyane cyane abakunzi bayo. Sana Hallelujah, sana wapenzi wake. hallelujah, Praise God. amen. Amen. Reka reno vadusomere 20 gusa. Renova tusomee mistari miwili tu. Agiyeza gusoma zino verses 2 nchanda kubwira icyo ngomba kukubwira, uragikeneye 100%. Akimaliza kusoma hizi verse mbili nitakwambia chenye nataka kukwambia unakihitaji kwa 100%. Nsomera igitabo cha kabiri cha Chingoma, Des Chroniques 5, Des Chroniques 5 13 à 14. aravuga ngo Mhm. nuko abavuza inzumbete Okay. n'abaririmbyi Mhm. bahuza amajwi Bahuza amajwi, bakumvikanisha ijwi rihuye batazira uhoraho bamukengurukira. okay? Wait. Bahuza amajwi. Eti wakakutanisha masauti. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Indira. Ngo bakahuza amajwi. Eti wanakutanisha masauti. Ni bande bariko barahuza amajwi muri kino Wanani kibanza? wako wanakutanisha masauti mahali Abaririmbyi bagume hapa. ngaha. Waimbaji wabaki hapa. Ngomba mvuge bino muri 10 minutes cyangwa 20. Nataka niseme vitu mdakika Hama 10. munyemerere duhuza amajwi ndabereke ibiza Alafu gukurikira. mnikubalie tukutanisha masauti. Ni bande tuwaoneshe. biteguye guhuza amajwi? Wanani wenye wanajiandaa kutanisha masauti. Iyo Murundi avuze ngo abavuga rumwe, Wakati Mrundi anasema wenye wanasema lugha moja, si ngombwa ko baba mu mugambwe umwe. haipashi wawe muparti Nigiye moja. bavuga bimwe mu masije amwe. Ni wakati unasema bimoja masije mamoja. Mu mugambo wa Trump Eti parti ya Trump. ari igihe Trump avuga ikintu, Kuna wakati Trump anasema uwo kitu. basangiye umugambo agapinga. Mwenye wanachangia hiyo parti Muri ico gihe ntibavuga rumwe. Moyo wakati sasa hawasemi mamoja. Ariko iyo duhuje amajwi, Lakini wakati tunakutanisha tuko masauti, turavuga ngo shama, tuko tunasema shama, 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 shama. Hallelujah. Now, bisigura ngo tuvuze rumwe. inamaanisha tunasema Vuze rumoja. sha, wavuze sha. Nikisema sha umesema Vuze sha. ma, wavuze ma. Nikisema ma umesema Bisigura ma. ngo indimi z'abantu benshi Inamaanisha sasa lugha za watu ziriko wengi zivugira rimwe umugabo umwe. ziko nasema mara moja ume umoja. Wait. Ay. Qu'est-ce que je peux faire ici? Calibre nizo dash. Iyo jewe vuze Ibra, Wakati mimi nasema Ibra, arumva ko ndamuhamagara. anasikia kama namuita. Ariko iyo twese tuvuze ngo Ibra, Lakini sote tukisema Ibra, acha yumva ko akenewe cyane. anafuka nasikia kama anahitajika sana. Now, ngomba yuko mutahura kano kana. Nataka sasa muelewa kaka Kuko kitu. icyo ngomba gusigura Kama chenye nataka nico kutafsiri gikorwa ngomba gukora. ndo kazi nataka nifanye. Banda mikorongo 14. Endelea mstari wa 14. kane bituma abaherezi badashobora guhagararayo. Wait. Bituma abaherezi batembagara. Vinatuma wakuani wanaanguka. Naha nyene ngomba
kukwigisha. Hapa ndo nataka kufundisha. Abantu bagwa buri munsi nga. Watu wanaanguka kila siku Ukacubaza hapa. ikibazo kubera ikibaje abantu bakunda kugwa. Unafuna jiuliza kwa nini wale watu wanapenda Rimwe na kuanguka? rimwe ingomezi zigukozeko Mara moja nguvu ugashirako n'amakale unafuna tia na makale kugira ngo ntuhavugwa mu bantu. ili usianguki mu watu. Kubera kutigeze umenya insiguro y'ico kintu kiba karakora. Kwa sababu hujawahi kujua utafsiri ya hicho kitu kiko kina Rimwe na manifest. rimwe ndagutumbereye. Mara moja Mana nikikuelekea. mundinde, mana mundinde. Mungu mnilinde, Mungu Nabaza mnilinde. kuntembagaza mu bantu. Asikuje kuniangusha mu Kubera watu. kutigeze umenya insiguro. Kwa sababu haujawahi kujua Ngo abantu tafsiri. bahejeje guhuza indirimbo. Eti watu wakimaliza kukutanisha Bahejeje wimbo, guhuza amajwi. wakimaliza kukutanisha masauti, Abaherezi eti wakuani nivyabaye bigishoboka ko bahagarara. halikukuwa vinawezekana kama watashimama. Abaherezi Wakuani nivyabaye bigishoboka ko maguru aguma sirte. havikukuwa vinawezekana kama miguu itabaki ko fixe, Kuko pesantere yatakaje ubushobozi bwayo. kwa sababu pesanteri ilikuwa ishapoteza uwezo wao. Uwaremye pesantere ariko arigaragaza muri ako karere. Mwenye alikuwa ameumba hiyo pesanteri alikuwa anajionekanisha mayo anga. Dans sa présence ibintu vyose bishobora gucika desordre. Mwepo wake vitu vyote vinaweza vikabadilika, vinakuwa desordre. Kuko ari ama ordre abantu mwashizeko Imana isigaye ibona nka desordre. Kwa sababu kuna maordre watu muliweka, Mungu anakuwa anaona kama desordre. Somera kugira ngo nigishe niko. Bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu. kubw'ico gicu. Kuko ubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Kuko ubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro. Kwa sababu uzuri wa Mungu ukuwa umejaa hapo kanisani. Salomo simama. Salomo aguruka. Uyu Salomo ni ngoro y'Imana. ni kalo la Bwana. Dufate rero ko mu ngoro y'Imana Tukamate sasa ikaloni mwa Bwana. ico gihe harimo abaherezi. Huyo wakati palikuwa wakulani. No mu ngoro ya Salomo Eti ikaloni mwa Salomo hari ibigumbagumba. kuna santima, Hariho mpemu yera. kuna Roho Mtakatifu, Hariho mpemu yiwe. kuna roho yake. Haruzuye ibintu mu ngoro ya Salomo. Panajaa vitu hapo ikaloni mwa Ikintu Salomo. kimwe kimenyesha Salomo Kitu kimoja chenye kitakubalisha yuko Salomo atahuye na Joshua. kwa kuwa hakukutana na Kuko Joshua, Joshua kwa sababu Joshua nashoboye gutuma bitembagara. hawezi akatuma Ikintu vinaanguka. kimwe cemeza Salomo Kitu kimoja kitakubalisha yuko ubwiza Salomo bw'Imana bwururutse. kwa kuwa uzuri wa Mungu Nigihe umeshuka. ibiri muri we Ni vyose wakati vya vimo ndani mwake binanirwa wote gufata position. ishinde ukamata position. Akisobra hanijoga. That means Ibyo bisigura ashoboye guhagarara nga. anaweza kashimama hapa Wewe ugahagarara nga. na wewe unashimama hapa, Mugahura n'abantu muri ville. mnakutana na watu Ukarengana, mjini, karenga. unapita naye anapita, Ariko ashoboye guhagarara nga. lakini anaweza kashimama Jengi hapo. concentra kuri we. Mimi najikonsantre Ibiro kwake, vyanje murabizi. vilo vyangu Na mnavijua, mutorinda kunjana ku munzani. Na mutorinda kunjana ku hata munzani. usinipeleke kwa Murabona ko ndi mzani. muto muto. Unaona kama tu mimi Nta mwembamba. 80 mfise. Sina 80 Na kilo, 70 mfise. sina 70 Ushoboye kilo. kumpa imicamaso. Unaweza kanipima kwa Bisigura macho, ngo ibiro inamaanisha vyanje ni bito cyane. vilo vyangu ni vidogo Kugira ngo sana bitembagaze uno muntu. ili viangushe huyu Ariko mtu, ibiro vy'uwo mutabona lakini vilo vyewe mwenye birengeye isi hamuoni n'ijuru. zaidi dunia na Kuko ijuru mbingu, ni ndava y'ibirenge kwa vyiwe. sababu duniani ndo panaweka miguu Iyo ari yake. present Wakati sasa uwepo wake ategerezwa huko, kukwereka sa presence. anaposha kukuonesha uwepo Uno musi wake. ngomba ndabafashe mwese Leo nataka niwasaidie kugira ngo wote ejo nejo bundi ili kesho na kesho yake nimwirukane umugisha uri kurabagendera. usifukuzi baraka iko na Ni bande kutembelea. biteguye kwakira ivyo Imana yabazanye. Wanani wanajiandaa kupokea wewe Mungu aliwaletea, Ndamubwira ngo ndaba. wanakwambia nitizame, Ndaba. nitizame, Ushire ibiganza hejuru. muweke mikono juu. Yahweh, 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 Yahweh. Ni giki kimutaye hasi. Kinini che kinamwangusha? N'ubushobozi buriko burareflecta mu Ni maso. uwezo kuna deflecte macho. Wait this. Mankando skedosh. Iyo bafashe ikiyo gito Wakati wanakamata kioo kidogo akapima kalapitos kaninos bakagitumbereza kuzuba wanakuwa kucha wakielekeza kujua hivi. Hicho kioo kitagifata ujya muco w'izuba kinakuwa kinakamata ile nuru ya jua, kikawurungika hagati mu kinakuwa bantu. kinatumana kati mu watu.
iyo bafashe igipande c'icirore wakati unakamata kipande cha shoboye kioo gutumbereza hariya naweza nikaelekeza kugira ngo huko ujya muco uze ngaha ucukuza ili ile nuru ije hapa ifike na kuja yuko. igihe abantu bariko baragwa Wakati watu wako wanaanguka, Imana ibikira iremeza Mungu anakuwa yuko nakubalisha ce petit Joshua que vous voyez là uyo muntu muto Joshua c'est le mubonaho réfractaire de ma puissance, il le prend et il vous donne. ni wo mu bushobozi bwanjye arabwakira kandi akabubaha. Icyambere magitahuwe, Cha kwanza umelikielewa, icyambere magitahuwe cha kwanza ngo umelikielewa ubwiza bw'Imana buhejeje kuzura eti uzuri wa Mungu ukishajaa abaherezi ntibashoboye guhagarara wakuani hawakuweza kushimama, bisigura ngo bari bakeneye guhagarara inamaanisha ukuwa wanahitaji kushimama ariko amaguru ara lakini miguu ya sizi ko bimaze kugushikira sijui kama ameshakufikia. uri umumama ufise ibiro vyinshi Uko mama uko na vilo ariko vingi kumva ama equilibre amabulo yose lakini unasikia miguu mabulo yote. Atezo ari amabulo uno musi agiye guhura n'Imana today Kuna miguu inaenda kukutana na Mungu leo. so icyambere ndiko ndavuga igituma biba Niko nasema sababu gani vinakuwa. nce mvuga inyungu yo kuba Nifika nasema sasa faida hano bavuze ya ngo the glory of God hapa wanasema sasa uwepo wa Mungu kubera Shekina kwa sababu Shekina y'Imana yari yururutse na Mungu alikuwa ameshuka. Shekina y'Imana yari yururutse Shekina ya Mungu alikuwa anashuka. ubwiza bw'Imana bwari bwururutse Uzuri wa Mungu ulikuwa eske unashuka. ndiko mvugana n'abakunzi b'Imana bakeneye kubwiza bw'Imana bwururutse Niko naongea na wapenzi wa Mungu anahitaji kama uzuri wa Mungu utashuka. abana bifuza ko imifuko y'imicere yururuka ariko abifuza ko ubwiza bw'Imana Wenye bwururutse wanahitaji kama uzuri wa Mungu utashuka. mu kanya gato tugiye kuzura ubwiza bw'Imana. Muda mdogo tunaenda kujaa uzuri wa Are you ready Mungu. to receive the power of Jesus? Uriteguye kwakira ubushobozi bwa Yesu. Bumvise genda kuri Yohana 18:6 Jean 18:6. hegade ndaheza ubuzima bwanyu Nabariki maisha yenu. kabride bosha bradini bazoye aravuga ngo amaze kubabarira Aha. ati ni jewe. wait amaze kubwira ngo ego emi amaze kubwira ngo ni jewe Alishawaambia ni mimi. amaze kubabwira ngo ni jewe Alishawaambia ati ni mimi. igihe genda kwegereye Wakati mimi nakujongea, bisaba yuko uwundi muri jewe inaomba sasa mwenye yuko ndani mwangu akubwira ngo ni jewe akwambie ni mimi. wait Dindira. Ha, qu'est-ce que je peux faire ici? Démontre gute. Nividemontre aje. Jewe ninakwegera my daughter. Mimi nikikujongelea binti yangu Urambona. utaniona, Ariko si jewe ngenda ningishu yawe. lakini sio mimi natembea na jibu yako. Bisaba yuko uri à l'intérieur de moi. Inaomba mwenye yuko ndani mwangu Akubwira ngo Alphonsine. akwambie Alphonsine, Sio Joshua. si Joshua. Ibi niko biravugwa. Bebe kwa vinasemewa, Sio Joshua. si Joshua, Ni jewe. ni mimi. Wait. Dindira. Wait. Wait. Sisi tayari amaze kumenya ko bariko baravuga this power is moving now. Mbahezagire canke tubireke. Niwabariki wala nibiache. Tibrate palibra antuza brahide gauche. Listen. Sikiliza. Sisi kama mama mubona iyo nangiye gutanga prophecy. Sijui kama mnaona wakati naanza kutoa profesi Masi ya mbere. ya kwanza, Ya kabiri. ya pili, Wona bia kachagwa mwenye hasi. naambia alafu anaanguka. Ari Imana ibikira mubwira. Kuna Mungu anakuwa yuko namwambia Urikura banabi. huku natizama Urikura vibaya, bakakarundi gafise ibiro 62. huku natizama uyu Murundi uko na biro makumi Suyo sita na muriko mbili. muraganira. Sio huyo muko Akona mnaongea gakoresho kanje gato cyane. hako nikakomboka. Ni jewe mpagaze ngaho nyene Ni kugira ngo mimi ndakubwire. nasimama hapo ili nikuongeleshe. Kama yose. Umviriza, amaze kwambira ngo ni jewe bigenda gute? bagenza imigongo bagwa hasi. Bagenza imigongo bagwa Amaze kuvuga ngo ni jewe. Alipowaambia ni mimi, Pa! Ivyo nivyo bigiye kubashika. hivyo ndio wewe vinaenda kuwafikia. Ivyo nivyo bigiye kubashika. Hivyo ndio wewe vinaenda Ivyo nivyo bigiye kuwafikia. kubashika. Hivyo ndio wewe vinaenda kuwafikia. Ni preuve yemeza ko Yesu yivuze. Ni preve na kubalisha kama Yesu alijisema. Alors reka nangu turorero tubiri cyo twinjira muri Acha preuve. nitoe mifano miwili sike tunaingia Ndabizi maombi. ko hariyo n'abantu bicanga hanze. Najua kama kuna na watu vinachanganya nje. Ngora niyo kwa Joshua. Tatizo kwa Joshua, Unatembagara tu. unaanguka tu. My God. Maana Ahejeje yake kwita ingorane. anamaliza kuua tatizo, Ahejeje kwita ingorane. anamaliza kuita tatizo Uwiyerekanye. ule mwenye alijionesha. No sasi hanze no ngaba arahari. Sio nje na hapa No wako, ngaba arahari. na hapa wako. Ninacho
gituma Na ndio maana uwaguye kuwa Mungu heze mwenye alianguka siku ya inga ya kuisha yirinda kugwa uno munsi hivi anajilinda kuanguka, nibave bamutwenga wasimcheki. ni kubera kutazi biriko biraba. Ni kwa sababu haujui wenye biko Ngoma vinapitikana. ndakwigisha ibiriko biraba. Nataka nikufundishe wewe biko vinapitikana. Hano turi mu ishengero ry'Imana, Hapa tuko kanisani mwa ni turi mu Bwana. nzu ya Joshua. Hatuko munyumba kwa Hano Joshua. umugabo ahaganza n'umwe wenyene, Hapa Bwana mwenye anatawala ni ni Yesu mmoja. Kristo afise ijambo. Yesu Kristo yuko na neno. Uyo mukunzi wacu. Huyo mpenzi wetu. Oh my God. Reka nangu turorero. Acha nitoe John mfano. Wesley John ni Wesley umukozi w'Imana, ni mtumishi wa Mungu. niwe vyashikiye ubwa mbere. Yenda bilifikia mara ya kwanza. Ari mu gikorane Alikuwa mkutano. avuga Anasema umumama umwe agwa hasi, mama mmoja kaanguka chini. aguye hasi, Wakati alianguka, abakristo bose baripanga. Wakristo wote wakajipanga. Ibi ni biki? Hivi ni vitu gani? John Wesley nawe nyene yarazi biriko biraba. John Wesley naye hakuwa anajua vilikuwa Aravuga vinapitikana. ebana twe turindire, Akasema sisi tusubiri. niyavyuka Akiamuka, uwamugwishije araza kwiyesha icyubahiro ngaho. mwenye alimwangusha atajipatia heshima hapa. Abakristo babona uyo mama aratevye cyane. Wakristo wakaona yule mama nakawia Iyo ni sana. example Pastor Chris yataye. Huyo ni mfano wa Pastor Chris alitoa. Bagomba kumuvyira bakabireka, Wanataka kumwamsha ariko wakaviacha. avyutse Lakini wakati aliamuka, atangura glory to Jesus, akaanza glory to Jesus, glory to Jesus. Jesus. Atangiye kuvuga ngo icyubahiro kibi cya Yesu. Anaanza kusema sasa heshima iwe ya Yesu. Umukozi w'Imana nawe Mtumishi wa Mungu naye. uwamutembagaje n'uyo uwamutembagaje n'uyo. Mwenye alimwangusha ni huyo, mwenye alimwangusha ni huyo. Alors, iyo rero nibwo bwa mbere byari byabaye. Hiyo sasa ilikuwa ni mara ya kwanza vinafika. Ikindi gihe, Mwingine wakati ari umuvugishwa kuri podium palikuwa nabii ku podium. aravuga ngo akiri umwana. Akasema pokea mtoto. Ishengero ryarimo abantu benshi cyane. Kanisa ilikuwemo watu wengi sana. Umumama umwe araguruka, Huyo mama mmoja karuka. agwa ubwa mbere, agomba kuvyuka asubira kugubwa kabiri, Akaanguka mara ya kwanza na mara ya agomba pili. kuvyuka kandi asubira kugubwa gatatu. Anataka kuamka, kaanguka na mara ya tatu. Abakristo beza nka bamwe Wakristo wazuri kama wamoja wamoja. abuyuwayi Uyu wayi. njangushangusha Yigwisha. bo baguma bahagaze kubera ko ari abanyamwemwe. Ewe wakabaki wanashimama kwa sababu ni wa kiroho. Inyuma y'amezi 9 Nyuma ya miezi 9 ujya mama azateruye udushuri, ule mama akakuja na yaguye watoto gatatu watatu. yakiriye batatu. That's power. Alianguka mara 3 akapokea watoto 3. Mbona ubushobozi? Attention, niwigwishe ureke abikora. Usijiangushi, uache yeye abifanye. Aha, bandanye Niendelee. mu ntango Imana ikima buno bushobozi. Mwanzo Mungu angalia anipatia huyu uwezo. Abantu bavuga ko sunika abantu, Watu walikuwa wanasema kwamba nasukuma ariko reka watu. ndakubwire, Lakini acha nikwambie iyo sasa. abantu bariko baragwa, Wakati watu wako wanaanguka, n'ubwiza bw'Imana buko burururu, ni uzuri wa Mungu unakuwa kunashuka. n'ubushobozi bw'Imana buko buraruru. Ni uwezo wa Mungu Alo, kunashuka. ubushobozi ni buzira ubusa. Sasa uwezo haukujii bure. Abagwa rero Wenye wanaanguka sasa, ushoboye kutamenya ivyabaye, unaweza usijue benye ariko vimepitikana, inahe ikazotwemeza icari caba. lakini ushuhuda ukutubalishe benye vilikuwa vilipitikana. Igihe kimwe ndakira Magi na Biju muri biro. Wakati mmoja nikapokea Magi na Biju mu biro. Biju yari sensible Biju alikuwa mu sensible bijanye no gusenga agacagwa. kuhusu kuomba, anafika naanguka. Magi ivyo bintu yarabipinga, bose n'abapetitse. Magi hivyo vitu alikuwa na vipinga, wote ni wadada zangu. Sisi kwanguka. Jesi shobora kugwa. Ndabahamagara muri biro. Nikawaita mbiro, Tuko turaganira. tuko tunaongea. Ndabareka dusenge. Nikasema cha tuombe. Ndabasigurira gato icari cyo ipawa. Nikawambia kidogo kuhusu Ndiko pawa. ndasenga. Niko naomba. Biju hariya. Biju akaanguka Magi nawe huko. Magi na yeye huko. baravyuka. Wakaamuka. Umengo ntacabaye. Utafikiri hapa kukua kitu. Inyuma y'amasabi. Nyuma ya masaa Magi mawili. arambwira. Magi akanambia. Bimyaka narimaze ngwaye estoma. Eti miaka nilikuwa namaliza naumwa estoma. Sinarizi ko yokira mu musegonda umwe wo kugwa hasi. Sikukuwa najua kama inaweza kapona msekunda moja ya kuanguka chini. Shengero ndongoye rero. Kanisa inaongoza Umva sasa. ndakubwira uko bigenda. Sikiliza nikwambie gisi Iyo ubushobozi kinaendeka. bw'Imana buje, Wakati uwezo wa Mungu unakuja, ushoboye kugwa rimwe unaweza kaanguka mara moja kubera kwa gukwiye kw'abazimu bo mu kwa muryango. sababu anakutoa wazimu wa Ushoboye mfamilia. kandi kugwa kindi Unaweza kaanguka mara pili kubera kwa guhaya akazi. kwa sababu anakupatia kazi. Bisigura ngo niwe yemeza ko ari ikintu kanaka koze ku buzima Inamaanisha bwawe. yenda na kubalisha kama kuna kitu fulani anatumika kwa maisha yako. Mungu wanje atakiza kesha no itwa Trezor. Niko na kijana wangu akujage mara mingi anaitwa Trezor. Muri vile yahagarara inyuma. Uko mvile uko nashimama nyuma. Ataguye akandondera. Kama anguki ananitafuta. Dadi sinaguye. Dadi sikuanguka. None ni ngombwa kugwa. Sasa unaposhwa uanguke. Ngo igihe cyose nguye. Eti wakati wote naanguka. Sandonga kazi kama franga menshi. Nafika napata kazi ya pesa nyingi. Ndavuga uyu muntu yatahuye sase imwe. Nikasema huyu mtu ashaelewa sasa moja. Bisigura ngo iyo movement y'ubushobozi biko biragenda. Inamaanisha wakati muvuma
ya uwezo huko wewe unatembea, ulikura senga wewe huko unaomba, mana nindazokura kwinongorane mana Mungu nani atanitoa kwa hii tatizo? Mungu, ubushobozi bukaza, uwezo unakuja, ni jewe, ni mimi. kuko ahejeje kwivuga Kwa gusa. sababu akimaliza kujisema tu, Biblia ivuga ngo asome kuri 18:6. 18:6 amaze kubabarira ati ni jewe, bagenza imigongo bagwa hasi. Genda kuri 5 wumve. Nabo baramwishura bati Yesu Ngo umunyanazareti. turondera Yesu Munyanazareti. tunatafuta Yesu wa Nazareti. Maje kurondera nde? Mulikuja kutafuta nani? Wait, maje kurondera nde? Mulikuja kutafuta nani? Maje kurondera nde? Mulikuja kutafuta nani? Nawe arababaza. Na yeye akawauliza, Murondera nde? munatafuta nani? Murondera nde? Munatafuta nani? Ngo Yesu aje kubabwira ngo ni jewe. Yesu alipomaliza kuambia ni mimi, Bose bagwira imigongo. wote wakaangukia migongo. Abaje kurondera Yesu. Wenye walikuja tafuta Agiye Yesu, kubabwira ko ari we ari anaenda kuambia kama ni yeye. So listen. Umviriza, Alors kugwa tomber sous la puissance. kugwa bw'ubushobozi, Abongeza bafita ngo fall under anointing. Fall under anointing. Kugwa musi ya mafuta. kuanguka chini ya mafuta. Ngo iyo bibaye Eti wakati binapitikana, nibisiga umuntu uko vyamusanze. habiachagi mtu gisi bilimkuta Rimwe mara moja, bishoboye kuba bizanye reveil spiritual. binaweza kakuwa binaleta kuamsha roho. Ma fille Adelaide Binti wangu Adelaide yari amaze iminsi adasenga. alikuwa anamaliza siku haombi, Yumva imhemu iyo yacitse intege. anasikia roho yake imekata tamaa. Hama Alafu ndiko ndavuga ubutumwa niko na yinginga ubiri, Imana ko yo mugendera. akasimu ngo Kono amtembelee muganiriza. amwongeleshe. Jewe sinzi ukuntu nakase kubera ko ari masengesho. Mimi sijui gisi nimekata usabi kwa maombi. Ndamukozeko Wakati nilimgusa aguye hasi. akaanguka chini. Kuguye musi. Toka hiyo siku Imhemu yo gusenga iravyuka. roho ya kuomba ikaamuka. Jewe Mimi nari kuba ndi mu ishengero ry'umuntu ansengera nkatembagara. ningekuwa niko mkanisa ya mtu mwenye ananiombea Nari naanguka, kumuruhisha vraiment. ningemchokesha tu. Ntiyari kunshaka. Angenipita wapi? Kuko umuntu wese ku buzima afise ikintu agomba ko Imana itembagaza day after day. Kwa sababu kila mtu maisha iko na kitu chenye nataka Mungu aangushe buri munsi ku Buri munsi. munsi hari ikintu kigwa gitegerezwa kuva ku muntu. Kila siku kuna kitu kinaposhwa kitoke kwa mtu. Kameremere ko nyene umuntu afise bisaba ko hatembagara kimwe kimwe bizohere. Alors, bisigura ngo this power Inamaanisha sasa ubu bushobozi ni bugusiga uko waruri. haukuachi gisi ulikuwa. Ni bande batagomba gusigara uko bari bameze. Wanani wenye hawataki kubaki gisi walikuwa? Ni bande batagomba gusigara uko bari bameze. Wanani wenye hawataki kubaki gisi walikuwa? Sinofata time ngo ntange microphone. Siwezi nikakamata muda nitoe Ariko mikrofoni, hari abantu lakini kuna watu inyuma yo gukogwa ko n'ubushobozi bw'Imana. nyuma ya kuguswa yuko na uwezo wa Mungu, Ibihe vyarahindutse mu buzima bwabo. nyakati zilibadilika maisha yao. Chanel ari Chanela, guyu hano. Igihe nakiriye uno mukobwa wakati nilipokea huyu binti, igihe nakiriye uno mukobwa wakati nilipokea huyu binti avuga ngamubwira ivyiwe buhoro buhoro. nikamwambia vyake taratibu, Hama alafu avuga ngo yari afise inyota y'ibintu kanaka Akasema, azokushingira intahe. alikuwa na kiu ya vitu fulani atashuhudiaga, Ariko igihe power yamukoze lakini wakati uwezo ulimgusa, inyota y'ikibi yacitembaga. kiu ya kibaya ikafika inaanguka. Kumbe rero Kumbe ubu sasa naho hivi sasa akozweko akiguswa eko ari ubukene bwo mu muryango butembaga. kuna umaskini wa familia unaanguka. Okay. Bo, huyo ni Yesu tumongera mashtaka. Huyo ni Yesu, tumwongeze makofi. Ibi si bintu metriza. Hivi sio vitu vya Si kumetrize, bintu jewe metriza. sio vitu vya mimi na metrize. Oh, yeah. Hapana. Yanyi narige magarara ku gitanda guca ngire kura Mi- eman. Mimi mwenyewe kuna wakati nasimama kitandani najiachia, Akankorako naangukia kule mimi nasikia raha. ananigusa ngachagua hali ngacha numva umunezero. Ibi rero Hivi si sasa mwebwe muri ngaha gusa. sio nyie mko hapa N'abantu tu, kuri telefone. na watu kusimu, Ahejeje kumbwira ingorane ari muri Amerika. akimaliza kuniambia tatizo iko Namubwira Amerika, Imana ishoboye kugukorako. namwambia Mungu anaweza Sei kakugusa. brate ijaka. Umudamu umwe ari Norvege ni dibaza. Mama mmoja alikuwa Norvezi Ngoje navuye muri nadhani, Kenya. eti mimi nitoka Kenya, Isingorane. niko na tatizo. Nambwira raba uko udahagaze hafi y'ibirahuri. Nikamwambia tizama kama haushimami pembeni ya maveni, Ucuraba uko udahagaze hafi y'imeza zomeneka. utizame kama haushimami
karibu ya meza zinaweza angira ngo mpagaze zikapasuka. mu cyumba Akanambia nasimama hafi chumbani y'igitanda pembeni ya ndi kitanda, muri biro muhira niko mbiro Ndavuga, nyumbani, in the name of Jesus nikasema mwizina rya Yesu ubwiza bwawe bumwiyereke uzuri wako aho umujumuoneshe. nyene Hapo hapo ndabura kumva induru nikaanza kusikia kelele. tuko batate yake Tuli banyogokuru biwe, ntiyari azi ko yafatanye n'ab'indege hakukuwa najua kama ameshika nao wamvio, kugeza aho ubushobozi bw'Imana bwururuka mpaka pale uwezo wa Mungu ukashuka. akamenya yuko ari ibidayimoni vyavuye muri Kenya vyamukurikiye Akajua kama kuna vipepo vilitoka Kenya vikamfuata penye iko, ndamudelivera kuri telefone nikamdelivre kusimu, munyuma aravyuka alafu nyuma akamuka, ndamubwira ibintu nikamwambia vitu, arambwira urashobora kunyemerera akanambia unaweza ukanikubalia mfate ideni muri banki nikamate deni mbanki inze i Bujumbura ndakubone nikuje Bujumbura nigiki nikuone. camwemeje yuko mfise Imana Kinini kilimkubalisha kama niko na ni Imana Mungu? yamusanze mu cyumba ciwe aho haherereye Ni Mungu alimkuta chumbani mwake penye alikuwa. sha bazokureke wigwire kenshi kugira ngo uzobafashe vyinshi Bakuache waanguke mara mingi ili wasaidie mingi. desobra hadijo zaye. Alors quelle est la solution? Inyishu ni yahe? Kwirekura Kujiachia, ureke Imana yitwa Imana ku buzima uache Mungu aitwe Mungu kwa maisha sio yako. uyubaye chini Shira ubuyuwayi hasi, sio masomo yako chini shira mashure yawe iyo hasi. tugeze imbere yiwe Wakati tunafika mbele ya tuba Mungu, tugeze ku mumetre ametrize abametre tunakuwa tuko kwa metre mwenye na metrize wa metre. tuba tugeze ku mumetre ametrize abametre Tunakuwa tunafika mbele ya metre mwenye na metrize wa uwo metre. Biblia ivuga ngo ni umwami w'abami Ule Biblia nasema ni mfalme wa ni wafalme, umukuru w'ibihugu by'abakuru b'ibihugu ni mkuu wa mataifa Ni bande yote. bavyumva. Wanani wenye igihe wananisikia? cyose negereye ahari Wakati wote najongea peiko, ndigira gato kugira ngo abe munini najifanya kadogo ili yeye awe icyubahiro cyose mkubwa. kimugarukeko Heshima yote icyubahiro imurudieko, cyose heshima yote imurudieko. Praise God. icyubahiro cyose kimugarukeko. Ni bande bavyumva bashira ibiganza hejuru. If only God can allow me today to command some evil power to fall down by the power of the Holy Spirit. Si seulement Dieu peut m'accorder l'opportunité de commander aux esprits mauvais de tomber par terre au nom puissant de Jésus. Amen. Nimba Imana yomakajyo kugira ngo uno munsi ntembagaza abadayimoni bagwe hasi mu izina rya Yesu. Mungu anipatie nafasi leo niangushe mapepo aanguke chini kwa jina Alors, la iyo Yesu. ubushobozi bukugende Wakati uwezo unakutembelea, nibuka ino nkumi yanjye nafika nakumbuka huyu binti wangu, na birebire namukozeko sio vitu virefu nilimfanyia yari Yesu. asanzwe asenga Alikuwa anastahili anaomba, atanga n'amamesaje anatoa na yinjiye ujumbe. ngaha muri biro Wakati aliingia hapa mbiro, abizi ko afise Imana anajua kama niko na ariko Mungu, tuganiriye lakini wakati tuliongea ndamukozeko nikamgusa aratembagara akaanguka. sizi ko vyamuryoheye Sijui kama vilikuwa kuko vitamu kenshi yakunda kwake, kuza kwitembagarira kwa sababu mara mingi alikuwa anakuja ndamusengeye kuanguka. agatembagara Nikimwombea ndamusengeye anaanguka, agatembagara nikimwombea ibiriko anaanguka. biraba murabibona Venye viko vinafika ikibogare mnaviona. nyaco Ikibogare cha umuhezagiro Baraka. apepere priya des kadesh. Oh my God, can I pray for someone? Ari umuntu yumva ko Kuna ndamusengera? mtu mwana anajisikia kama anaweza kumwombea. Ari umugabo yivuga ngo ni jewe? Kuna bwana anajisema eti Uyo mugabo yivuga ngo ni Huyo jewe bwana anajisema ni agomba mimi. kukubwira uno munsi ngo ni jewe nyene Anataka kuambia Sabaoti. leo ni mimi Sabaoti. Ni kiki kizokwemeza yuko utaje mu ishengero rya Joshua? Kinini cyo kitakubadilisha kama ukuja kanisani kwa Nigihe Joshua? ubonye ibiriko birakoreka Joshua atokora. Ni wakati unaona bebe biko vinatendeka, Joshua haweza kabifanya. N'utu tuboko twanje n'ibibiro byanje. Na huu mikono wangu na hivi bilo vyangu, Je no gutembagaza kama mandi. mimi naweza nikakuangusha mamandi. Izo nguvu nizitoe wapi ma? Izo nguvu nozikurahe. Eh? Hali manishime kukubona kwiyumviriye ko cyane mu gitondo today. Nilikujiwazia ko sana asubuhi. Amen. Ariyo umuntu akora vyumva. Kuna mtu yuko nabisikia. Ninde ni mu Rumonge ni andine ni watakugwa ko n'ubushobozi bw'Imana mu Rumonge ni bande ninde mu Rumonge Blazari ni andine atakugwa ko n'ubushobozi bw'Imana igihe kiba dukoze igikorane muri Vivante ubwo nyene impinduka ziri serie ziracha ziboneka. Hakukuwa na guso yuko na uwezo, lakini tulifanya mkutano akaanguka, hapo hapo mabadiliko akaonekana. Are you ready to receive? Muriteguye kwakira? Are you ready to receive? Muriteguye kwakira? Hapana gusuno musi. Hapana leo tu. Nibihe byose biri na wakati wote uko mbele. Iyo movement y'Imana yinje. Wakati movement ya Mungu inaingia, mureke yitwa Imana. Muache aitwe Mungu. Nawe witwa umuntu imbere yawe. Na wewe uitwe Mungu. Ngo abaherezi bariko bararirimba. Eti wakuani wako wanaimba. Ngo ubwo nyene ubwiza bw'Imana burororoka. Hapo hapo
uzuri wa Mungu ngo nta kashuka. n'umwe yashoboye guhagarara ku maguru ye. Hakuna mwenye aliweza kusimama kwa miguu icya mbere yake. nigiye mu ndirimbo ubwiza wabaye bwinshi abantu bagomba gutembagara. Cha kwanza ni wakati muwimbo uzuri unakuwa wingi, watu Icya wanapaswa kabiri, kuanguka. Cha pili, baramubaza wakamuuliza, Yesu wa Nazareti ninde? Yesu wa Nazareti ni nani? Ni mie. Ni jewe. This man, this Jesus. Uyu This Jesus mugabo. is too much. Uyu Mnashobora Yesu kumfasha ararenze. tumukomera amashi. Munisaidie This Jesus tupige is too much. makofi. No, listen. Ni jewe. Ni mimi. Ahejeje kubabwira yuko ari we. Alipomaliza kuambia kama ni Abagabo yeye, bose barakubita majido sinzi wabakubise. babona wote wakapiga majido, sijui waliwapiga. Pa. Kumbe buno bushobozi wabukwemeje ko wahuye n'uwo waje kurondera. Kumbe huyu uwezo unakubalisha kama ulikutana na mwenye ulikuja kutafuta. Are you ready to meet the one you come to seek? Uriteguye guhura n'uwo waje kurondera? Unajiandaa kukutana na mwenye ulikuja kutafuta. Uriteguye guhura n'uwo waje kurondera? Unajiandaa kukutana na mwenye ulikuja Tunashobora kutafuta. kwanza kumukomera amashi. Tunaweza kwanza kumpigia makofi. Jesus. Yesu. 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 Hallelujah.